page 386 et 387 ka tafsir al-Qur'an de sura 28 wono makkina lahum men newinana be fil ardi e der leydi ndin nuriya men holla fir'auna ko ɗum woni lanɗon wa hamana ko ɗon premier ministre on wa junudahu ma kono maɓɓe ngo minhum immorde maɓɓe ma kanu konko ɓe laati hadaruna heɓe reeno wogindo e muɗum men holla ɓe ɗum men tumba ɓe ɗum wa hayna men wahayni ila ummi musa fadenene annabi musa anskon ardi'ihi muyinimmo fa idha khifti sahuli alayhi edo makko fa alqihi bugomo fil yammi kander ilol wala takhafi wa tahulo wala tahzani wa tasuno inna min radduhu min ruttaymo ilayki fadema wa ja'iluhu min wadaymo min al mursalin jaado en labe faltaqatahu hoccimo alu fir'auna be ngure fir'auna nelli yakuna lahum fi yolata nabi aduwan ganyo azanan isuno inna fir'auna anduno fir'auna wa hamana e premier ministre makko wa junudahuma e koneli mabbe din kanu be latiki khatuina tay ko be faljube mojjano wa galat wi imratu fir'auna be ngu fir'auna nene asiya qurratu ayni li bube dangiti an wala kayma la taqtuluhu odo on wotan warmode asano tanjina yam faanande ona fata en aw nattakhidahu ma jogeto dem wala dan biddo hom ta kambe la shuruna be so andude wasbaha wonti fuadu ummi musa bernde nene annabi musa nen farihan ko herdunde ko wiete ko serdunde ale goy ko accutunde kala peji aduna singi miiju mungon e annabi musa tun in kada taro e bigo e basati la tubudi binde o declarata fi makko fenyina we ko biddo anni lawla rabatna sonan ko men habbuno ko men tabintini ala qalbi aido berne makko de litakuna fi yawun minal mu'minin jaado e gomdimbe bissa jano hino e mudun on nodda ka numéro téléphone ji mayil to don ka tafsir al-Qur'an aran wa qalat to yani li ukhtihi bandira makko qusfihi hi isoda fi makko tefa fi makko fa basurat bihi ndara mo tefa fi makko an junubin harako gaay bangi ko beccitagol ko bakitagol wamta kambe la shuruna be soali andude ko ajaaja makko Allah dali wa harramna min harmini alayhi makko kanko Musa al-maradi muynugol kala rewbe ben ton min qabila ko adi o yidude enene makko fa qalat on say jiwum ko wi hal adullukum tawsion accem tindinaw ala ahli baytin edo yimbe suudu yakfulunahu lakum beno fawtano on kum paykun wam tawkam be la honande kun nasihuna be labana yo reedu faradadnahu min ruttiti paykun kun woni Musa ila ummihi faade kayuma makko kay taqarru aynu fi yo gitenene makko de buubu welto wala tahzana hara usunaki wali ta'lama fi yo andu anna wa'ada Allah ni fodore Allah ne haqqun konde gonga walakin kon aktharan nas kubur hewdi be la ya'lamuna be anda waylita walamma balaghatum ande yottina ashuddahu esagatalanka ko makko ngum wastawa o fotondiri on sayno atayna ho me hokimo hukuman fahamu wa ilman e gandal wa kadhalika ko wonani najzime yobirta al muhsinina kala mo indo golle wona wi gol ko Musa tun wona Abdullah kala tu wona oda tun ko wondo wa dakhala al madinata onati kasare madina ala hini ghaflatin isanga welsindagol bi mana sanga wala gol dano foto tumbere nyalorma min ahliya imurde yimbe sare nde e nder ko jindata kon fa wajada o tawi fiha ka nder sare e rajulaini worbe dido yagtatilani hibe pira hada oda min shiati ko jiado lenyol makko gol bani israil wa hada oda min aduwihi ko jiado e aybe makko ben bibti yanko ben fastaghathahu dabbiri mufabo ballal alladhi min shiati jiado e gorol makko gol alladhi edo min aduwihi jiado e aybe makko ben fa wakazahu Musa annabi Musa bantimo bi mana o banti gibti yankejo on fagada alay mayde nde nyaawa e hoore makko o mayi tay duubi lanni o bantoramo fi wargol mo ko sendidirgol mo wallito musidɗo makko won ko warri kala waawuɗo kala heɓuɗo kala marɗo kala laamiɗo tawi o wallata musidal makko nga e leñol makko ngol aray ko haaju makko aray o waɗali ngekko feƴƴuɓe feɓɓe fof muɗum qala wi hada ɗum ɗo min amali shaytan ko jeeya ɗum e golle shaytan innahu no iblisa aduun ko gaño non mo dillun majjinomo wino feeñuɗo suuɗaki qala wi rabbi jomi inni min mi zalamtu nafsi mi toñi hoore an sabu ko mi itti wonki kon hoore le o tewaki kono o tuubi o rutti o waɗi kaffara o wi faghfir li yafalam faghfara lahu Allah yaafimo enen fewdo men ɗo yimɓe no warde dolle yimɓe hoore teware daro mantora kadi kañum wari kaari ko kañum soki kaari tawa kadi hula ɗum hersa ɗum gasi mahin no cangol turori wono hawrani moɗo kala ngal yeddirɗa bonnuɗa bewɗa no hawrani Allah ko heƴi e jongalle wo yolbay e feƴƴo fiidal jongalle fiidata feƴƴo innahu Allahu wal ghafuru kankon yafotoɗo rahimu yurmeteɗo kono ko wonande jaɓuɗo bonni tuubi
qala wi rabbi jomi bima anamta alayya sabu ko nemin da ko e hore am falan akuna milatota ko zahiran wallitotoɗo lil mujrimina onande bomɓe ɓe فأصبح وانت في المدينة كسار خائفا هم سودو يترقب هم يوتو واتيلي لجيتتون فإذا الذي تيوجك أو مسيد مكة بني إسرائيل أنكيج استنصره مولتنو بالأمس هنكي يستصرخه أنكدين فابين رمهند نهو أدى برم فاب بلال كديم بيرودو ديغو ربي معنا قال له موسى أن موسى بيه إنك أنغو إلى غبيون كابيو دو مبين فينين دو هنكي ونيكا دي متاودو ما إغو falamma an arada bawa falama an yabtisha nde o nyosoto billadi on huwa adu lahuma tawdo ko ganyum ay toujours fi kala o tawi mo e piiro hanke o tawi mo e piiro hande o waajike mo kadi kono ay hani do ko ganyu mabbe o woni ko sotani wana siddo makko an kadi sa hebi wota wono dowdi dubbe ta ko wodditibbe nafata poda banna acca lenyol mangol musibbe mabbe qala ya musa aturid yo afalan taqtulani nde warata la min kadi dibti yanke jom wiidum kama qatalta nafsan wana wadino da wonki bil amsi hanki in turidu ande afalaka illa takuna sonande latoto da jabbaran dundaran kejo fil ardi kalidi do wa ma turidu ayida afalaka an takuna de latoto da min al muslihin jiyaado e mujjube wajaa rajulun gorko min aqsal madinati jiyaado kasera sare to be wi ko huzayqil yasahi mo yaha qala ya musa innal mala'a tanduno hore be batto ben ya tamiruna bika be fewji fi magoy be yettanima pehe li yaqtuluka fi yobe ware ko watta fakhruju yalto tay non odo ko gomdindo annabi gomdindo ni kono musudi o wi inni min laka wana ndema minan nasihin kom jaado e laban maredu fa kharaja o yalti min ha yi kasare misra don khaifan himo huli yataraqabu himo yewto la